از لسریک بدنگ اولالم وک کلنگ بریندار جرفان مابم جکراوان هستی خون حال بکن و درد وی خریبیه از کال کرم نه تنه سال ما هفته و روشی دم دهرک مینا چم دوکانی همان در باز دبه بیت و بزانی کلو درد خریبیه از کرم وی حالی کلو درد خریبیه از کرم وی حالی ایوارا و سر خیره بم تماشاوان هجان از مسعود بروکی پیشکشوان برنامه دیوان رمان و هلبستان پیشبری و تماشاوان عزیزم دوی خلاکا ایرو دا دو میوان ریزدار هلبستوان و ورگر و هروسا پیشکشوان و اکتیویستا سرکفتی و هروسا جانجی هلبستن خوش دنیسه یعنی هلبستن باش دنیسه و از شاش نوم جی دنگه که وی خوشیه هیا تماشاوان هجان بری از خیر هاتنا میوان ریزدار بکن چه پیامی و هبن هندکاران لسر مالپرا بر بانک تیوی بنویسن بکرتی که ام درفت بدن میوان ریزدار دن که بکارون هلبستی خون و گوتاری خون پیشکشی و تماشاوان عزیز بکن و هر وسا جبیر نکن جی چه پیامی و ببن آبونه بر بانک تیوی و کم بکارون زیده خدمتا و تماشاوان عزیز دارن تماشاوان هجان از پارچه هلبسته که خو اوینداری پیشکشی و تماشاوانا بکن او هلبست سرپیهاتیاوی یعنی ناو روکاوی ناو دو اوینداره دو کچی خورتا کی دویم و کچک جبو مال و ملک دنیا لکه به وقتی کرک دکه و پشتی سالن دور و دریش جاره کدی کچک لکرک ودگره لکرک کراماتا وی ناشکنه و به وقتی لی ناکن وها به هلبستا خون وها برسوی ده دلبرامن چما لی بورینی دخوازی جمن پشتی اوقا سالان تو چما دپرسی جمن ما تجبیر کرن جبرتا چه هاتیه سری من او عمری خورتانی تکر کالامی رک جمن و از بیزار کرم سفیر کرم هیشتم تی و برچی و از دربدر کرم هیشتم بیوار و بیجی و بوان درد و کلان از کشتم ایدی ما چین پشتی مرنامن تو بی سرگورامن پیدا چین ما تو زانی ده جیان دا از لتا عفو ناکم تو کسی که بی وجدانی بروی آوایی کر حال من او عمر مایه جی ایدی قرباناتا ناکم ده هر تو ده بقهر جیانامن ده هر تو ده بقهر جیانامن او جی پارچه هلبسته که اوینداری بون آنها جی داخل حوال رژی دکم هر دو میوان ریزدار بین سر اکرانا بر بانک تیوی ایوارا و سر خیره بم سرچوان بجید گلک سپاس دم باش ایوارا تجی خوش و دمو همی دمی و باش بن چوانم باشن از یک سر بچم دوباره خیر هاتنا پشکا اوین بکم فراوین هون خیر هاتنا برنامه ما بر بانک تیوی و کرم کن خو بدن ناسی گلک سپاس که جبو بخواندن جنابته براستی برنامه از دشوپینم و گلک سرکفته دبینم چه آوایش ببه کی چه
لکی جبو کردستان زمان چند تشتکی بکه ریزا من گلک هیج بوان به هر آوانی اجار ناوی برنامه براستی سر هلبست و رمان هیا دیوان هیا از یکم جار ویا بیجم بله که مسعود نجی و ساگود از نه هلبست وانم نجی رمان نویسم از گلک هلبستان حز دکم و رومانان حز دکم دخوینم جار نوسا كنت من هستي من وصا تجيد به از بيريا ولادكم بيريا آخا خود كم خاكا خود كم وصا دلم دا چت درد كبه ويدن ويسيم او ناي واتاي كو از هلبس وانم ليدي ساجي گلک سپاس كم كو خواست از وشتاري برنامه همشي اجار اوين كيه اوين تاتوانيه بله وك كومن باشناوي جي گوهرانديه باشناوه من راسر بتكيه لو راز مخابن از ناخوازم بکار بینم اجار اوین حتی 12 سالی خوال تطوانی بو و بشتوید چو باجره که ترکیه جیا سالک دوره نهوید حتی ویگاوی لدنمارک جی اوین مالکی گلک کردواری دام به سدما باپیر من گلک چالکوام براستی او جی ناویجی گلک کسان ناستکن و ملی اسمت باشنا کو قلچ ارسلانه از مالک و ساده مزمون کو باپیر امدا به ترکیه خدکر دگود راسته ام وصا جيكي وصادة تجينكو أم بندسن لدرو تركيا كردي قدخية لقابك وقاب أبيتا دوي مالي دا تركي قدخية از مالكي وصادة مزم لورا كردواري درحي مدا خوينا مدا مجي مدا دلي مدا هيا سر جواب هم دوباره خير هاتنا كرت أبي حوالا وین براستی هون خوشی برنامه و هنه پیشکشوانی و پیشکشوانه که سرکفتی کاری خدا من نزینگ و برنامه و شپاندیه هون چاواد بین او کارو خباتی هون دکن چاواد چه کارو خباتی و هون کارون بکرتی هنه که سروان کارو خباتی هون بومه و تماشاوانا شروع بکن دیگه من از کار خواهی حس کن دیگه هف کارن کو به درپل کار جبو چاندو هنری و باشا من تنه هنریه لکنالی دا جارنا وصا سر سیاست اجده داختم دست خواه سیاست دور دخمش برکو تاجی بیجم وای کرد باوری من اوکو یکم جار دوی مروف ام کرد هفدو بگیرن جا از وصاد فکرم کو بریا چانده و هنره ریاکی باشترینه لی کارکی من یعنی او کاری کو از کم پر زحمت جبرکو والله ما بندسته هنرمند ماجی وصاب بلاون جوان پیدا کردن زحمت لی از دسته من داتی از بکم مکری از بکم مسوز ده کردستان دسته من داتی بچه‌های بعضی باشه گلک سپاس کن اگر هلبستی وش هم بردست آمده بکنم باشه وگر نجواد ناغه از بچم خیرهاتنا دوباره خیرهاتنا ماموسته تنگزر مالی بکم ماموسته هون خیرهاتنا کرم کن خوب بدن ناسین او ام گهدار یواده کن ماموسته خير دار بجال كدي أفدمو همي دمي وباش بن هيفي دارم كو ونجي باش بن سواس كلكي بو فيفا خواندني هيفي دارم كو أم شبكة خوش دقال تاو دقال بيناريتا أم ببورينن هيفي دارم كو بكلكو بسودبي از أذا تشلو دصال از دنفيسم تنغازار ماريني ما از هلبستوان مو از رخناي دنفيسم قالك كاريمني ديجي هنا لي أصبح وردكم أو نقركي بيوشتط قالك كتابي برتوكي منها هناك هتنا نعرف دستا لو راجي أصبح وردكم كو الفيدي
لفي روشيرا وسطم كو استنجزا مارينيما وكو ناسناف و بيناسين جي بصبي جبر نها امي هالبستا بخوين وي خلق ما بل هالبستي ما ناس بكن بل ما ناس نكن نخما قالكي زماني كردي جرنجا لي بريكو اسيك بكم كيفا من جوي هالبستي راهات جبر هالبستا كجر خوين تبيران يا كنت خوند مسعود او يا جر خوين دوجي يا كونا مهفاني تبي ماتي بمسجيني تشكي داي ناريزاني تبي ماتي بدوربيني تشكي جارك لجمتار ونني شكر نخينا ريكني بقوريو بأسبني ماتي بويزيني تشكي راستا او هر هلبستك قالك سباس مستحيل هلبستك يعني سرتيهاتيوي هيا يعني جياني ده او يعني او خنا به هلبستوان جار هيا یا هلبستوان وی کاری تبینه دبیزه و دینه دناوه هلبست خدا دهونه دکه هلبست و او کسی که هنرمند دنگ بیجن جیم دکنه او هلبست وستران جی جارنو ما مثل من او نيزين قلت شوفن دنيرم هون هلبست يعني نكو تاني هلبستان ورگرن جي یا کاری ورگرن نشي نکاره کی آسان یا از هنکی وسادم هون کار هنکی زیاده سروی کاری خونی ورگر جاو بکن براستی کرم کرد بله بله بگمان ورگر بخوا پرکت نفبرا دو کلتورا دایانجی گل کلتورا انداش بر وقتا پرتوکا که تخونی تابلوی که جهانیه یعنی همی تشت کلتوری واته ده هنا بخوا کلتوری دیگه کلتور جی بواتیا خویا هری فراها از بحثاویتکم لو راجی ورگر پر گرنگا جبوی زمانه ما کردی گرنگیاوی هنجی بهتره جبر چه بهتره جبر زمانه ما بتایبتی از بحثا کرمانجی دکم کرمانجیا جور دکم کو کار و خبات گلکی لسر نهاتیا کردن گلکی دبستان هذا نهاتیا خوندن وکو سترکتور وکو بنگه نهاتیا خوندن ام هر یکی یاد مالا خدا فیری کردی بوناش دایکو دبستانا ما دایکا مایا پیرکا مایا چیروکن منا فولکلورا مایا اوا دبستانین منا تلو دبستانا که پر زنگین و دولمنده لی نبسا کو یک فیر ببی جبر دبنگه زانسته ده و پرورده زانسته پرورده ده دوی زمان بشیوه یکی سترکتور یعنی بنگهین ولی علاقه لورا ورگر بو من گلکی گرنگ بود دست بک ده ورگر جزو از ورگری دکم لی بهتر جا المانی از ورگریم جالناج عربی جالناج انگلیزی او لی بهتر ورگرانا من المانیا بتایبتی جا اثر بسته پرورگرین من دمک رومان گوتار و اوجی وردگراندن درفی ویجی وزارت درفی یا المانی واجی یعنی ورگر منانی خوش بید خواد از د علیه دیپلماسی دا او اود بجنه ورگرا سیمولتان يعني د جهدا او من اوجی کریا الفستیوالین هلبسته گلک جارا دما زمانه کردی بویا مهوان من ورگر کرنا هم ورگری جبوی هلبسته جبوی فستیوالا کرنا هم جي ورگری نویسکارا کرنا وقتا کو دا اخذن ورگر بهوریا من زانستکا و هنرکا زمان پر پید فيويا بتايبتي زمان ما كردي از هول ددم دفيواري دجي وقلك كريم يعني من اگر كو از بجمير من ها نزيك و برتوكا كمان در كافي بينج هالبستوانين جنيه هريب نافو دنك كو الالمانيا روزي اوسلندا انجيبورغ باخمان نيلي زاكس هيلي دومين وسارا كيرش هسي وكو برتوكا كي از نها دخم همي تشت من حاضر كريا چاپخانه جی و شانخانه جی کریه جبلی ویجی من دور دصدو پینجه هلبستوانی ورگراندیه یعنی نه کاری من بخواه تنه خوندن و نویساندن و کاری منی شغل هست وکو سوشال ورکر یعنی سوشال آبایتا از کار دکم جی ده جه کی پنا براده او جی ورگر پیدویه بله من جی واد بینم که یعنی حتی مروف به زمان خوشی که هلبستا بنویسه دبی بنگها زمانی تا بدفرق او زمانی که بیانیش تو ورگرینه هلبست و چه رومان و دبی وی زمانی جی باش بزن بی نکو بس به آخفتن گرامیراوی و نواروکا هلبست و رومان جی مرو دبی باش بزن و که بکاری ورگری بکی او یعنی بگه جبر دست خاندوان جی لی سوده ور بگرن چاد بیجن حتی نها چند برهمه و هن ما مستم
وچەند بەرهەم ئەسکەز ببرات وی پرسێکی دەکەم هەشت دیوانمنی هەلبەسێ هەریان ها چاپ بوونە لێ بهتری سهیجی هەیە هەنەیە چاپ دەبوونە یێ من بخوا یعنی نەیە وەرگەر یێ ئەڵمانی سێ دو چاپ بوونە نەهاجیا ئەڵمانی یەکە دیژی یان چاپ دەبێژ بلیە وەرگەرەوە هەشتێک کوردی مگۆ چاپبوونە پرتوکەک من وەرگەران دەیە ئێرش فرید چاپبووە پرتوکەکە رەخنەیە چاپبووە زانستا رەخنەی ناوبەرا تیۆری و پراکتیکێدا و ژبەر ئەس وەکو رەخنەگەرژی کار دەکەم ئەس یعنی لەسەر ئەدەبیاتێ بگشتی ئاگادارم یا جیهانی یا ئەڵمانی گەلکی یا جیهانی ژی نەخرابە یا عەرەبی یا فارسی یا ترکی وا ئەو ژی باشە لێ ئەو ڕێ دەدێ من کو ئەس بکارە بم هەم دهێلا فەلسەفێدا هەم دهێلا دەرووناسیێدا و هەمژی دهێلا تیۆریا رەخنەییدا یاکو دبستانە فرانکفۆرت جێرە تێگوتن و دبستانە دییا ریسپشنس تیۆری یاکو دبستانە کۆنستانس یا ڤۆلفگانگ ئیزا هانز ڕۆبەرت یا و سوا بەحس دەبێ ڤۆلفگانگ بلومنبێرگ ڤالتا بنیامین ئەوەیەک و هەری بناو دەنگن دنیای دەست هەوڵ دەدەم دوێ چارچەوەیەدا خۆ بلەوێن و پرۆگرامێ من ئەگەر کو ئەوەن دەبینن هەڤۆکایەکەم نەتەو تێوێدا ئەو بخوا دهێلا هەرمنۆتیکدایە هەرمنۆتیک یعنی تێگەشتن بکورتی گەلەکی تێگەشتن و شڵۆڤەکردن و ڕاڤەکردنە ئەو دوێ دێدەیە و ئەس بکار بم تا ڕادەیەکێ ئەزانم هەنس ڕۆبەرت هەنس گادەماکو ئەو خودیەوێ تیۆریە لێ ئەس هەوڵ دەدم و ئەژی هەوڵ بدم دەعالیێ ژعالیێ دەرونی و فەلسەفی بێنمە عالیێ جڤاکی ژیوێ بتایبەتی لەسەر ڕۆمانەوە هەنێکی دوێ دێدە خەباتێ دکەم مامۆستا تا باسا رەخنەکردنێ کردن گەلو هەلبەستوانی و ڕۆماننویسا کوردی دو ئیرۆ چاوا دەبینن ئیرۆ بەرێ هەلبەستوانێ me yani هەلبەستوانێ me zêde bûn lê îro هەلبەستنویسارê me zêde bûne rexneyê we yani ji piştgiriya we bo wan çi ye kerem kirin نها ببرسفك بتشوشك أس نكالم أنجا خاص لكلينك تشتكين بر تشافا بدم يعني أس دكالم سر هالبستك أجر هالبستك هبي السر بآخذهم وهابكم لأزولو بيجم هالبستفاني ينجي هالبستكاري براستي هيا يعني يكو هول ددن هالبست لي هالبست بخوجي تشيا أو بيناسي ناوي يكيبو يكيدي جداد بي ئەو ژیهنێکی زۆرە ئەس دەزانم یعنی ئەگەر کو ئەستەیاتە یا زمان و یا تێگەشتنا هەلبەستێ هونەرێ هەلبەستێ ئالاڤن هەلبەستە یەک و بکارتێنێ ژوێنەیان ژ لیاریا زمان ژە ئەتمۆسفێرا و پەیدە دەبێ ئەو gelekî giring e ku tê vezan bê carekê yanî gelek Kurdê me dibêjin dibê wela ez hestê xwe derdibirim û hestê xwe derdibirin dibêjî ez helbestê nas dikim ez gotineka rîlkê tenê bên me bîra yê bînerê we rîkê dibêjê hestderbirîn ne helbest e û bi rastî jî hestderbirîn ne helbest e hestderbirîn hest e bes ne helbest e helbest tiştekî diye hunerekî diye avakirinekî diye gestalteke diye ئەتمۆسفێرەکە دیە ئاواکردنەکە دیە فۆرمەکە دیە و لەسەر گەلەکە ژێکی بۆ جودایەکی مەسەلەیەکە ئیندیڤیدوئێلە ڕۆمانە کوردی تاڕادە هەلبەستە کوردیژی باشەیە نەخرابە ئەم ئەگەر بەراوردی یێ دەردۆڕێ خۆ بکن ئەم نەکێ میوانە ینی هەلبەستوانێمە نەکێ میوانە هەنایە لە هەمووی پارچە کوردستانی لە دەروەژی لە سۆڤێتا بەرێژی هەنێک هەلبەستوان هەنەوە کە سایدەی بووە وەکە ئەسکەری بوویەکووە ئەس نافێوە هەردووە ئەسێ بێژم یێمەژی لە باکوور پەرەنیانی ڕۆژن بەرناس هەیە و مامۆستای مەیە بەرکەنبەرە هەیە ڕێناسژیان هەیە یلدز هەیە فاتما ساوجی هەیە و گەلک ناویندی هەنەیە شخۆل بە شوڕێ ڕۆژ ئاوای کوردستان هەنێکی تەکنیکا هەلبەستێ خۆرترە دوێ ئالیدا یعنی ژیا باکوورژی خۆرترە ژیا باشوورژی یەکی وەکو مؤەیاد هەیە یەکی وەکو مەحسن قوچان هەیە یعنی جیل قوبادی زادە سۆڵانی هەیە زانا خەلیل هەیە کەریم دەشتی هەیە هاشم سەلاج هەیە لە ڕۆژهەلاتی کوردستانê li Xurasanê yekî weka Elî Rîza Sepahî heye
يعني كي يعني بل هالبسوان هنا أصدقاء ما أصورش دروماني دا أم هنا كي جهاتنا براسي بتايبتي روش أفاي كردستاني ما درومان فيس هنا كو أصدقاء بيش شرمي ببيجم دا أستيا جهاني دنا أو جيك جان دوست يك جحليم يوسفا اللي باكل كردستاني جي رومان فيسي بل باش هنا يعني أيوب هيا ابراهيم سيدو ايدوغان هيا و دلاور زلاق هيا و يلدز هيا قالك هنا براستي يعني قالك تشتي باش تنفيسين اللي هلا ديجي وكو بلند محمد ورومانين باش تنفيسين غريب هيا محمد مكرياني رحمة خديلي ب شخو باختيار علي بيكو يعني يه صورة يه بعدي ناس بس قالك هنا كو امكارن سريخو بوا بلند بكن ام ببيجن ادباما دريكا راس ديا لي خوندن بو ما بي دفيا براستي قالك نفيس كاريما بتايبتي هلبست كار يا هلبستي دنفيسين يا هول دن هلبست بنفيسين خوندنا واكي ما يكدبينيجي يعني جبر دقكي ديان تكستكي ديان از نافي تكست بيجم هيبر بخوا هيبر يعني تكستا دقه دوی زانبونتی دهبی دوی فلسفتی دهبی دوی دروناسیتی دهبی دوی زمان باشتی دهبی او قص هنا بالحال گوتن از نخوازم همی از خوازم لعوی گو داری بکم اگر جمال استرانه کشی داوی بیشه گل که خوشا بریکو بچن جام حوالا هبین اگر حدبسته که و بردست آماده و حدبسته گودار بکن بشترم کارن و اگر نجام خوشکا هبین بله از هالبستك بلكورت بيجم او هالبشري استمد بيجم من 1900 نقطة دوان في سيالي بتشارده زمان هاتيا ورقاندن داويد جي كتيا سيستما خوندنا انيفرسيتا بلا فعل ديجينا وكو هالبستا جهانيتي خوندن نافي سيتشروسكا بقلق زمان هايشي من سيتشروسك بدست خوغرتن يكزا بوچم وچكيا يادن حجيكا كبهنابا ويا داوي هلبستك كالوغري هرسي جهانا هاف ولسار والعطكي جبير جري 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 او يعني هلبستك كورتم لنافاروكاوي قالك شاد بيشن هزا نافاروكاوي زيادة قواتم سپاس دکن قالك وحوالا اوین چکی خو نیزینگی کامره بکن یعنی حوالی رژی گوت بله باشه بله من خواست راستین چکم باشه بله گله باشه آنها گله باشه حوالا اوین و یعنی کاری اکتیویست یعنی او دکن او چی کاره نیزینگی که یعنی نا کماله یعنی نا فدراسیون دوم کاری دکن یعنی او کاره که سر بخویم و اکتیویستی راهنگه که از هات دانمارک حتی بیگاوی نهوید حتی آنها گاوا به تایبت مبستا من آلمانجا من اویا که دبکو از در و ولات جیم لیدوی هر گوه من چاوه من مجی من دلی من لکردستانی بکا چه ددومه که تشتکی نباش ببه از وکی کرد وکی که ارکام ببه از بکم جا که مش ببه مش تا بشتر بمه از تجاری و سا گریدای پارتیه که سیاسی نبومه تابمی وقتن چه ارکامن هبه کو از وقت من گویی درباره ولات چیز دستم دادی منه از بخواستنات ملور از هات کردن اجازه ورا بگویم از دانمارک وسط چند وانجی تزانم مجی وانجی ناسکم زمانی وانجی تزانم و اینتگراژی بومه نکو آسیمیله بومه چاوی من وقت من گویی مجی من لکردستانیه روجاوای چیت بد ویاز بزنم روجلات چیت بد ویاز بزنم لگور ویجاز چیز دستم داتی از وان داخویانی اندکیم لهم برای اروپا لهم برای دانمارک و وقت کیمه در وی ولات کوکب دیجین کیمه سیم چی بکن کیمه اللي دبي تشي داس ما دهوت يعني بكن لاز ورم سر بجارك وأخافت قاعدين من هناك تشتغل نفيسا
انرژی چو گلک ام بیجن مشبون یک جوان او بو کو سر ورگریا زمان کردی بو زمانی بیانی براستی اف دو مهبری دانمارکیه کش بو من تکیلی دانی بو من گوت و از پرتوکه که آماده بکیم که هلبستوانی به تایبت لباکوری مکم کریه و از خوازم تو وک کرد و تو اجی ورگری دیکیم نویسکی زیده نخوازم جبر که نویسکی پر زحمته واجی گوتی نکو از بزمان خانه بوارم لی پر زحمته دم دخوازه کد دخوازه نکو از نخوازم لی زحمته ایجار جمرا گوت اوا لیستا من هیا اف کس نظام چند کس هبون 5-6 کس هبون من جلوان نری و من یک هنه کسا من ناست کرد که من گوت بله راسته اما کارک باشت که هلبستوانه زه کسان من شوپاند که تنی به ترکی نویساندنه اره کوکاوان بردلی به ترکی نویسنن من جیجانا گوت من گوت بزانه از دوی پروژه دا چاوا دکارم بیشتر ببیم او کسین او کردن که براستی جی کردن به کردی دنویسنن کردوارن از وان دکارم پیشکش بکن یندن کوه وصاب خصيل جمال سريان نظام چه احمد عارف کو به ترکی انسان تنه کار جبو ویژه ترکان را خبات کردن گوت یا پروژه دا جهنر یعنی بس چیه گاوا کمروف کارکی بکرد به کارکی راستی جی راست بکن لورا مجرا بود از وی پروژه دا بیشتر نابم حتی کوهین براستی جی هلبستانی کردان ناس نکن من خواست براستی وی پرسیارش بدم و بحثا انتگراسیونی کرد به تایبت ولات اوروپای لسر انتگراسیون زیده تسکن ام وک کردن گلو باشه بوم ام انتگری را ببین در ناو وان ولات اوروپای تا که نتوا کردشین یعنی کاری باشه با ما کردن هم چواد کارن لسر بیان و پس اینتگراسیون کردن بعد و یکی از بپرسیدیم دیسا جویش ولاتی ما بندسته گلک کسی مر درکتنه در وی ولات ایجار لگورمن و ابراستی اینتگراسیون نکو تشتکی خرابه اینتگراسیون چیه؟ او ولاتی کتل وردجی دویتو چندایی ناس بکی زی بزانی زمانی نزانی چهار کاری بیجی توی ولاتی دا یکم جار اول بو من اینتگراسیون زمانی او جی کتل زانی و یاری لالی پیش از او صابیجم مرد کارس یعنی سوده که باش دیوار بگره یعنی تشتکی خطر تیدا نینه بو پیش روژا زمان چند ایگو من لیدوی مروف تبلی هر نکته انتگراسیون نکو اسیمیلاسیون دوی منو وان هر دو تشتان جدا بگه اسیمیلاسیون خلاص بونه قداندنه به هر آوایی یعنی گوه کو یک زوری لتکر جبو اسیمیلاسیونی تو زمانی خواه جوان داد که چند خواه جوان داد که کسیاتی خواه جوان داد که لی انتگراسیون تشتکی دنه تو اوجیا کتی دیجی دوی تو زمانی بزانی چند هم بزانی دکو دگل وان بکاری بیجی وقتن تنکاری کسیاتی خوش گاوا لاوا کی من هیا گاوا من لاوا خو امیجن شاندا پولا کو ششمه دست بید کن ورد بیجن کرش مجموعه پرس کلمه کو بنر اما لکی کردن اما مال خدا بکردی باخفن هون چهاد بینوات پداگوگ گوته یه راسترین اوه دوهین مال خدا بکردی باخفن شو خدانی ما که فیر ببه ایجا اف انتگراسیون ویدا دست بیدی که که زوربایی نبه ها دانمارکا اوروپا همو جین ویگا گوهری نه تشتکی دنه او جی مجاره که پدرو دیده او جی مجاره گریدای اوله اول وصا کریه که جیهان چیه مخواب راستی لولات اوروپا یعنی وک کم نتوا مگلک سود جوار سودی باش ورگرته یعنی بو زمان چند کو اولاتی کو ام تدا یعنی زورداری هست مرفت کردن لوان ولاتا در فتک باش کار بینه
و کرم که اگر هلبسته و بردست آماده من او هلبسته و که نویسان نه هلبسته خوب بومه و تماشا وانا بخونم گلک سپاس کن. نها من دیسا گوتی از نه هلبست فان اللي از جارنا و ویاج بیجم چند سال بری وصا من نویسان جمرا گوتن هلبست فان من داوجي بردا مخابن وصا كرن كم داوجي بردا هلبست فان نویسید شفت هلبست فان تاني هستين قال تيني من زمان ياك جوان وصا كورجي دنويسينم بدم سال وزمان ومن پوچکر هر کمره و نزان جاوین من بتلی و دل من شکستی بنده و بیمه از جبو آزادی و جیهان از کودکیم فرمان و دیسا جاوین جبو هرس لی جبل قهران. بله گلک سپاس چاد ویشن دسته و هسته و ساقبن راست هلبست کرد بود لمرود زنه و هسته خودی دا هانی او کنم گلک سپاس از ایوه گرم جم ماموسته ماموسته و بحثا هست کرد یعنی هست و هلبست و هنکی جهه و جدا کرد وقتا هلبست یعنی هلبست نویسار وان اوکاد نویسن من گوتار او که عمر خیام دا یعنی بحثا زوردار و زوردستی امپراتوریا دکن لی برداشت دویجه اگر هون شهر کشتن و کشتاری دکن اینا ملت بدخوند میشن لی از شونا یا شرافی بدخوند یعنی آواتری بدخوند یعنی اوجی هیا اوجی وقت هسته که یعنی او زورداری زیادر کرم که من كاكي مسعود اف يا خيام ابدا نهستا تشقي دانا بهستينا ليه او جيرد بيجن تبي فلاش دويكي اللي كده كو تشتك بحسها قوتنا كيكر لي قوتنا كدي انتي تيزي انتي تيزي دالخص تزاني يعني كشتن او وفخوارن يعني عليكي وكيف وخشيش عليكي وكشتن يعني دو تشتي جدانا ابنا هستن يعني از نبیجم هلبست دوی هستی ده نبی من نوع نگوت یا مگوت هست نه هلبسته بس لی هلبست کو هلبست هستی ده هبه قالب یک هستی خوب زانبون وهونه گلکی باشه لی کو تنه کو گوتنا الهفدو سوال بکه او یا کو هم سوده ناده زمان هم سوده ناده استیا هلبسته يعني ام دقوناغه كده انا ايرو اتزالم يعني الاوروبا تمام يجي تماشا دكم يعني اس نا اوروبا هي امريكا جي اوروبا جي كندا جي بعربة تركا هالبسواني واتردجي قال لك يقول دار دكم ودخينمشي يه والقراندي يكو ازواج ماني كو ازانجي از دخينم هالبست نا يعني دوي دما داويده هناكي بويا بالماني بزخلش بويا تشت او هنر او قالك تيدا نما يا هولدن يعني هلبستك كنت هجراستي بيرا من بريكو وفات بك من بخجيرة من وكو كتشجيرة قلت was noch zu sagen يعني تشي هيكو هيبيغوتن او لسرنجي قالك يقفتقو او لسرشكن ليه براسي وكو بيامك السياسي بو يعني مجرد قلت يعني كنت قلت لك السياسيين فيسان بنا تشتربوا كنت جراس خلتا نوبل وكو هالبسوان دا المانيا دا الناس والنظام تشو او من يعني شكرا من قلت ده افناها البسته يعني قلت لك سياسي بلكي تقريبا ولو بنفسه ولو يعني زينها ويب اذين بحسا احمد عارفكر كو ونب كردي وان فيسانديا او ازي هلبسته كويا بكردي بيجم يا كو ورغان دي كردي ازي بيجم بفرق بين هلبسفانكي زيركدا وهلبسفانكي كو نهلبسفان يكي كو هول بدي هلبستي بنفسيش بهيا هلبستاويا افين نافيجي افينا ينجي فيان افينا تاج من نجريا برتشيمام بافمام شفطاري وخنزبو جان بيدانك جان بيان جان بارتشا ودستي متكلب جيدا بيتتن بيخومام
فيانا تاج من نقريا فيانا تاج من نقريا تو لفي هالبستي ميزينا اگر تو قوتني ويش روفا بكي تشقاسي قريداي هم هستي هيا لي هم زمان جي هيا بلكي بالتركين فيسان ديال تي بيرام مصالانو تو بريكو وفات بكي ازبهوكم تشاربين جايفا من احمد عارف تيت من هالبستو هالبستا كديجي جيرا خوندياوي بكردي يعني براستي يعني يولو اگر ورنا ورگراندن یک تکاری بشانازی ببیجه اب هلبستوانن و هلبست براستی گرکه ببی يعني راسك كردي بلي گرکه ببی جهانيجي يعني دفي امجي قالكي خويه يه نتوايتي يه سينورا دركبن يعني امجي ببنا مروفنا جهاني مروفنا هلبستك جهاني هيا ليه دفيك قد جبير نكي كو تايبت منديا كردي تيدا ونضع نكي تايبت منديا كردي برجرنجا ازي تشاوا هرم خبد من اسكن از افين كيف من الجراحات وقتكو او بريال اصلا بلا بحسا كيبكن هالبسوانك هي جايه او لي بريالك بر اصلا هالبسوانك كرد زي بحسا هالبسوانك كردكم من قلت من بحسا هالبستك يا احمد عارف من بحسا هالبسوانياوي كرد تبلو كو يعني تشنوي كردي هنا كو قالك وقتا قلت شينوي لي ددن شعبي تارافينا اجرينا باجي هارا قركور بن بلي تبو كسيدي ترنبم تكتشوي بم اگر خونيا منا ما خكيت تشجي دورا هاي فطارية شار آلي من وشارا بوشتانا رو دوستانا كان دوستانا جغايا من هلدبي انيا من دراميسي وصل نكا دورا هاي فطارية شار آلي من وشارا بوشتانا شار آلي يعني باشور باكور روج افا دجمنن اف دجمني كردن چال علی من وشارا پوشتانا دزیورم ری هرگرتیا جوانترین شویدا مردا من هاتیا وصان نكا دورا هاي فطاريه افيا احمد عارفه اف بحث كردستان يدكي ليه از وي وكو هلبستكا هيجا دنا الخين بلكي زدوكا هلبستكا كردي دنا الخين دقلكو هلبستا بحث كردادكي براون جيكو ويرو جي المان مري ويجي هالبسك الكوباني يعني بيسمى بخش ورقانا دي المانا بخوا بحسا كوباني احمد عارف جي كاري يدي جي كارن لسه كردا بن فيسين اللي وقتك زمانه كردي بي تشتكي دي من بحساويك اللي من قلت هالبستا خلت از بحسا هالبستا بهيز دكم يعني جي زي روجن برناس من نافخ وكلال برجن ديار بكر قافاكو ستيرال ازمان استخاك قافاكو ناي بلو طنبور دا هولو زرنا ساربون و حتى داوي يا وقت كنت بيجي الشيخ سعيد كال نجيش فؤادم و بداوي براسي افيك دكاري ببيجي هم زمانكي روان هم خورت هم او قالك هالبستفاني ما جي جهنا يجي هانيجي قالك يجي جهنا كويك دكاري مثلا يك يا باول سيلان وقت كنت بيجي شيري رش من وخال من إيفاران وخال من نيل وخال من إيفاري وخال من وخال يعني أو من سيمينار السرفي هالبستي دانا هالبستي هري مظن جهاني كو لكولين سرهات نكرن هالبستك بل خورتا حتى أنها بهتري أجر كو أصحصي بكم لقول من سرهجمير ديتيا بهتري چال هزار گوتال السرفي هالبستي تاني هات نقوتن برتوكك سبارك در خستيا توماس بارك السر بيبلوغرافيا في هالبستي تاني نفيسانديا ياكو جريداي هولوكوستا شوية يعني يك دكاري مثلا قلك تشتا وكل جي قلك هنا يعني احمد حسيني هالبستكوي هي تلي يعني جبرينا تلي يعني او بحثا روشا كردستان تشتكي بل عجيبة يعني هالبست دماكو خلط بي جهست درباس دبي تي عليه زمان تي عليه استيتيكي تي عليه جشتالت يعني افاكرني عالمكي جهانكي دي اسويكي دي بو تدفكي هم استجارنا جي باشك يعني مرو هالبستان بزمان او ولاتن بجن زفت کرنا يعني جو ولا زمانكي بياني هالبستان بنويسك او نتوجي ايشا قالتا ايشا نتواتا بزنبن راستن هو هروسا من قداريا وكر راستين ايرو باهاتنا و يعني قالك قوتني و من سپاسيا ودكم راستين سپاس خوش من راستي مخاص وي برسياريش بكم قالوا زيادة وقلت رفنا هالبس يعني روماني وجهنا ونبيسنا الروماني يعني
نه از رومانی ننویسم از نکارم جی رومانی بنویسم من دمک دنویسی من دو رومان نویسینم من تمام نکردم لی از باور دکم از نکارم رومانی بنویسم جبر از حج زمانی تیر دکم زمانی گلکی کنسنترات تیر و او زمانی هلبسته جبر زمانی هلبسته زمانی فلسفه زمانی درونیه لی زمانی رومانی او وبیجیا ناراتیوا از گلکی دویدا از گلکی سالمانی دخوینم من د پرتوکا خود السر تیوریا رومانی نویسندیه چل پنجاه روپا نه از پرتوکا گجی سالمانی دنویسن تنی تیوریا رومانی جبلی کو دسر همه از باورت که من رومانی کردیه کو درکتنا اگر من سری صد نخوند بیم سری صدی نوت خوندیه لی از دکارم سر رومانا با اخفم لی از دکارم رومانی بنویسم باز که ما نها وقتم رو هلبستن وک رحمتی نمر جگرفون صبری بوتانی سیده تیریش سجد کرده ما سوویت فریکی وسا شکوی حسن بابای کلش یعنی جه قادر موتی وسا گلک هلبستوانه من کردن لی وقتم رو نها تماشای زمان کردی لباکور دکه مرو دنیر داوکی ما بتایبت کرمانچی گوده خوانده دکه اون کارم چه سر زمان کردی لباکور او بتوایی بریخو زلال بکن مستقیم نه لباکور کردستانی ایشه که پرمزن هیا ایشه اسیمیلاسیونی هیا اسیمیلاسیون جی اوا نج نهاویا جي وقتاكو اتاتورك هذا السر تستهلال داريه رحمتي عثمان صبري بيفك جلكي باش تقول ترك جلكي بزانبون كاري خوكرن لعربي ما هناكي بحصة سوريا ذكر هناكي احمق دركت جلك دبستان بو ما اذاكرن جلكي دبستان بو ما اذاكرن جو زارو خورتي ما تشونا دبستاني جو فيري زانبون بون دويد دي فيري نشتمان پروريه بون لگو باكوري كردستاني دبستان تيتا نا اذاكرن حتى لبيراميا ببورا افينا سيفي قوت نبيجم تو حزورة هذا القصري نميزي يعني كالو وبابيري موا قالك جرى جكاري خورات قوتن كردا ولو الوكري يعني ولو هاتبون ويدرجة كو نزاني بون او بخو كردن يعني اف قالك تو هذه ديار بكري امدي تو امد كو دستبيكا حجركن كردي بو كو احمد خاني الويدي اذاكر حجركن كردي كو الويدي زمان كردي نوبهالا بچوكان عقيدة ايمان مموزين شعر ملا احمد جزيري فقيه طيران وسيابوش وحتى اختبي وواجد هاتا خوندن نها تدشي جغينا ام روج افاي كردستان بيجن شلدم بلدم واي هذه قالوا جيتا ولو قالك يولو تخياكم لي اس ديسجي دبيجم ديس الامدجي انها باكوري كردستان جي تفقرك هي از بهيفي دارم كو قالك باش ببي ام جبير نكنجي كو باكوري كردستان فيسكاري وال دياسبورا رولك بالمظن دا علي زمان كردي دجي ليستن يعني توكو محمد اوزون نمونا ببينا وقالك دنيا تايبتي استكارن ببيش موكو كومدغو دبستانا شامي امير جلادتوا ام دكارن بيجن دبستانا سويدي ام دبستانا ستوكهولم وابسالاي ام دكارلولوج بيجن واجي رولك خوي قالك مثلا هم دوجنا مقاليه ده هم ده برتوكا ده هم ده رومانا ده يعني تش محمود بقسي به محمد اوزون به فرج جواري به مصطفى ايدوغان به رشو زيلان به ونافي وقالك بالقصورنا ما يكون من نافي حسنيمه استقد تجبيرناكم وكو رومانا فيسكي بيربر هيجا يعني بلاستيك قالكن يكو كاردكن از هيفي دارم كو باكوري كردستان انها لو شاوا قالك زورا اسيميلاسيون قالك سروا قرانا از هيفي دارم كو ام هميجي بشت قريا وابكن كو بكاربن باشتر ببن از تزانم قالك زورا ل اولا وشامايا دفي ام باري خو هيغرن باري مايا وام نكارن باري خو بخنا هستوي كسكيدا او گوتنك قالوا بابان هيا دوي جپالي هاتن بونا خدان مالين جنها نكي وقت دوي كو ام چاو نياري خورا بدن بستينم
مامۆستا ئەگەر هەواڵی ڕێژی بکۆرە پەیامێ تەماشەوان بینە سەر ئێکرانیان بخۆنن دەرباز بوو کەکێ محمد یونس دەبێت سلااو و ڕێز تەرە میوانێ تەرە gelek spas سلااو و ڕێزێ مەجی وەرە و خوشکا لەیلا چ دەرگوشی دەبێت سلااو و ڕێز تە و میوانێ تەرە سپاس حدیث چەنگیز دەبێت کەکێ مەسعود بەرنامە تە سەرکەفتی بە برای دەڵان سپاس دکم کەکێ حدیث محمد چاکمەک هێوار باش کەکێ مەسعود سلااو دکم و میوانێ وەرە وەشانە خۆش سلااو و ڕێز ئەوە یارمەت ئالیکارە زانی ئێرە مێدیا مرۆڤ بکەرە زمانی کوردی پێش دخەن لەتیف ڕۆژاوان دەبێ ئێوار باش سپاس دکن کەکێ لەتیف و جارێکە دێ لێلا خوشکە لێلا چ دەرکشی دوێ ئەڤینا تاتوانێ یا دەلات و بەخێر هاتین سەرکەفتن و بۆتن و عمر محەممەد شەواوە بە گول gelek spas kekê Omer silav û mamoste helbestvanê qedirbilind kekê Sedî Wisiv êvar baş birayê Mesûd ez te û mêvanê te silav dikim ji Qazaxstanê û mamoste Derwêj Serhedî ji divê silav li we û civata we birêz Mesûd rastî kekê Sedî Wisiv ew jî helbestvanekî yanî serkeftî ye di nav Kurdên Mesûwetê û her wisa parê welatê me din gelek spas dikin û Hedîs çengîz divê silav xuşka evîn çadikî Leyla min çadikî Leyla belê min baş ew nekir û spas dikin kekê Hedîsîn mamoste eger hûn îro destûrê jî bidin ez ê jî helbestekî bixwînim ev helbest jî min li ser çendek pêş min li ser rojhilatê welatê me nivîsiye ew ser hildana ku rojhilat çêbû em hêvîdarin yanî baştî derbas ve û netewa Kurd jî bigêje mafê xwe de rast e yanî zor û zehmet e wan dijmin û neyarê me re rojhilat wa mizgîn hat ji rojhilat got şox û şeng e li welat keç û xortên Kurdistanî gotin wa roja me hilat rabûn bi gund û bajarî wek agirê volkana agirî di ser dijmin de hêwirîn gotin îdî bes e koledarî hûn dijminê bav û kalan welat wêran dikin bi salan egît û mêrxasê me li zîndana serok û rêberê me li sêdaran ey dijminê zordar û stemkar gelê Kurd bi kuştinê nayê xwar ew in neviyê Guhderz û Rustemê zalin ew çok daynanin ber xofa neyar gelê Kurd îdî hişyar e bi fendên we meraq nekin îdî hatiye dora we ger hûn necemin ji vê axa pîroz em ê wek bahoz û micê bigirin ser we an jî em ê bibin wekî şêrpence têkevin xwîna yê di nav we de qence ger hûn di welatê me de nemînin em dest li we nadin bi serê pence ewa rehma dilê Kurdan e ey gelê minî qehreman û cansos di dest bernedin vê derfeta pîroz di ser dil nehêlin ew kîna bêhoş hev re yek bin wek birayê dilsos bawer kin îro tam dema we ye barekî zehf giran di ser milê we ye divê hûn destê xwe bidin ser birînê ku welat rizgar kin ji vê rewşa heye Mesûd tu jî zanî barê vî gelê giran e jê re pêwîst e rêberekê jêr û zane ku ji êşa vî gelê parçekirî baş bizane ji cîhana dûrû û lal re bike danûstane ji cîhana dûrû û lal re bike danûstane spas dikim bo temaşevan û godervan e dest xweş ez ê careke dê vegerim cem xuşka Her evîn bicê dest xweş. spas dikim rastîn mixwast wê pirsiyarê jî bikim yanî behsa helbestê yanî helbest nivîsandinê gava de mamoste jî ew yek hanî ziman yanî helbest nivîsandin û hest caran lê car jî heye divê hestê te jî hebin ku tu bikarî wê helbestê ew bikî fikra we xwe ser vê yekê çi ye
دنگ میکا خو وکن زحمت نبه افین تو بیشه دنگ میکا خو وکن افین اسپرا خفتم تو بیشه من وکر کلام أنا أصلا خاطر تهد نويسينم وصا بجهمي وقت من قلتي نکاره به هلوسوان همو کس نکاره به رمان نویس همو کس نکاره به نویسکار براستی جی یعنی هرچند که تو زمان خواه زمان کردی بزانی بیجی دیسا جی وصا زمان هلبست جدایه زمان نویسکاری جدایه گله کسان جمرا گوتن ویاج بیجم که پرتوکک بنویسینه چما hani از سرچی بنویسینم بنویسینه ویا بگیگه نظام چیکه هلبست نه حوجه که از پرتوک بنویسینم نه حوجه که از خواه وصاب داخویانی بکم لی او کسی که دکن دوی اموان راکن دست نها که اشترا ویا بیجم پیش نیاز اشترا و رخنه که میشترا تا قابدن دیسا تشتاكي وابوت تا قال عارف أحمد كير تا قلت هالبستين مين واسوة هر وقت كنت هالبستي مايكل نظام تشي وارجع بكي جبو من وصايا أحمد عارف جبو من نكر ذاك تجارجي نبويا نابجي جبركوي كار جبو وجهه تركي كريه هیچ قوای گریده کردین نه ایجا کو اسنا تو یک وقت احمد عارف مازم بکی و یک کردین باکور دیسا کوین ام بیجیم باندورا زمانی ترکی ایجا کس پیش نیازم دوید تو یک وی مازم نکی که کردین باکور جه ترکی ده یعنی دور بکنن دور نویسین پرتوکین نظام چین به دور بکن لورا وقتی میگویی پیش نیازه که حمد عارف مازن نکه قاس اموان مازن بکن و جامعه بکه هر تشتیم زمان هر پیش نیازه که هر کسی که خواهیم ما مستزیاد سرویه کسی لگورده بیجی بحثا کردستان کریا نظام چی کریا آقاس کویرت بیا بلا به کردی بنویسیان دیا خلاص قدیم آقاس اجار بین سر گوتنی تا که مسعود وقت نگوتی هر کس بلا کار خواب که اوای که بلا کار خواب کش بود هم دیندار کردستان نه کی چیکر دستی آن خوش بله تنه بلا جبو کردواری نتاو پرستی به آقاس و ناشونالیزم کردی چه هبه راست روی هلبستوانه ایدم یعنی هلبستان ده بگومان بشتی دمه بگومان به هبه بگومان سپاس بکن بوی بس اگر زحمت نبی از بس دوی دو تشتاك جهف دو جداب که یعنی مساتا کرد پروریه ومساتا نویستانا ادبیاتی از ورم یکی مزل بکم یان مزل نکم هلبسوانکا وکو از برتول برشت وردگارین ما استکارم احمد عارف جوار بریم سکار لی از دکارم ببیجم وها اگر سوسي قلين دمدمي يعني يه برازة سوسي قلا افتياتشي من قنية بعرشنا ألندير الوانية افتياتشي اللي كان نمرودة بعرشنا ألندير لهمبريت النمرود جلكي عجمة أو وأجر كأز نبيج أفجيانا كردات ديا من توي أستشتكي أدبيات جي فيناكم بلاستي يعني أفيك جيانا كردا من قلت يا أحمد عارف كرد بي نكرد بي فلان بي بيفاد على قيم جنينا او نكالمنا واز نكالم ببجمت نكردي اس كالم بجمت نهل بستوانكي كردي راستا اس دكالم في بجم اس كالم بجم خزمتا ادبياتات تركي كريا راستا لي شعر كولوجي خزمتا ادبياتات جهاني جي كريا خزمتا ادبيات جهاني يا من جاش اف وكو مروف اف بيتشوا اس بوشكين باسترناك وايدي دخوينم اس دكالم ويجي بخوينم
اللي تشاوجي ازنيزيكي وادبم أذا رنجك ديا دا أدب دا دفي أم هناك تشتد جهردو جدابك يعني والله أذنك ودا ومظنك ويولو بيوينزن خزي أز بخويك جوا كسيك وكارتكرنا أحمد عارف دست بكامدة لمن بو بالشوية الزماني كردي جبر زماني كردي أحمد عارف وقتاكو دلدالي شكو والقلاند بو ملكي كردا أو زماني كردي بو دلدالي شكو من جوي في دكر من زماني وي كردي جوي استيا هلبستيا هنري من جي في دكر وزماني كردي دلدالي شكو من جي في دكر وازانم قالك ورقانديا كمال بلقاي ورقانديا يدي ورقانديا او اللي ازبخوا ورقانا دلدالي شكو يا هري باش حد حيانا يا هري باش دبينم ياكوش احمد عارف ورقاندي او ج افينا ومن برانغا كفنار كرن كتاباوي يا اسكين زانتش من دكاري بو بلكي هناك بالتركيجي بخويم اللي من بكردي خوش قصد بخوينم جبل براسي او يا عليك اليدي يكو يا دفي هستي ذهبي او تيدا نبي ازبيجم او بخو كلا انساني هل هيا يعني تشتكي نورمال او كلبتريا اجر من حجوي هلبستي نكربانا بوي قاسي بوي عشقي من افينا تج من نجر يا ندخن از في هلبستي احمد عارف بكردي جا احمد عارف جي بلكي خوش از انا مدنجي تركي قالك خوش من قالك جي لك هذا كريا يعني جي احمد شامل وقتاكو بالفارسي بيجي تقاس دنجي خوش لي تبدو اجي خوش دوي دبيجم جبل اصحج هندوي هلبستيتك جبل ويكي از دبيجم هلبست هست هبي يا نبي اگر سربيهات يا مروفي نبي اگر فرهنگاوي يا زماني نبي اگر تگهشتناوی ده هلبسته ده نبی نزان به هلبست چیه وين نکار به هلبسته که خورت بنویسه گوتنا وکم گوت ام لهفدو سوال بکن بهول بکا کو گوتنا لهفدو سوال بکم جبر فرهنگامن از لهرچا پارچه کردستانی گریاما از قل بقل باکور کردستانی و باشور کردستان ناسکم و رجلات کردستانی شخوا اجیش رج افاما از ویجی نازدکم بلکه از زانم هناك عشير چاواد آخفن دبيفن بهذا قصة دكن شور دكن دنگ دكن يعني أفقا قوتني كردينا أف قوتين ويدي سبب شهادة يدي سبب قوتني من بيرا ما بتشابروسي كاكي تنجزار حمود جيد قالتما تني اوكي تخوازم دي ساخوا بدم تيجيشتن از وقتا دي فكرم دو تشتين جدا هنن دي قالتما باشتا تيدگم باشتا فهمدكم لدادي تاب خاقوت يعني دو مجار وبو سه مجار وبو وجا مجار هات سر اسمیلس بونا لباکوره جازي بيجم كو كرد براستی که ریحان نیدی وقت بین از جیوی تنگاسی داشتی ما وقت کردکی باکوره لیدی گله ریحان لگام روف کردکی کوکا خدا لی نک جبو کردان تشتکی کربه وقت مینک بدهیشان کردن باکوره تهش دخوی دام مینن تهر هش وی تاثیر دام مینن لورا پیشنیارا من اذکو یک جوان ری اوکو کردن باکور تلی بو کردی بخوینن نکو یا شار کمال جی هیا رومان نویس او حمود داستان کردی که به ترکی بخوا کردن یعنی کنگی کردزانی که کرده نخواشه پنجسری که بود از نخواشه مزی بمیرم دایی کام کرده یا شار کمال و حمود رومان کردی که به ترکی جذبی ببینم افین تو ببورا از أبي دانستاني سر أدبياتي كن أم دانستاني سر بابتي ديناكن دلكو بير بهورياتها أو بير بهوريات دكاري اشترب من أزريجي اللي دقول لبير بهوريات أدبي تشتكي ديا يعني زانبونا أدبياتي تشتكي ديا جبر بابت بزمان وغريدايا بهنري وغريدايا بتكنيكي وغريدايا أم بحسابي بكن جبر بروغرام جي ديوانا روبانو هالبستيا أسقل كي ريزل قوتنا تدقل أزانم قلق جوا هذا فكرن أجي دخازم كو بكردي بهول نانا خوش كامنا
ناتو قالك راست بيجي كيف خوش بيجي ببهورياتا ويا كاكي مسعودي ما كاكي مسعودي قلت من ليجي فقال عندي وقتها كنت بيجي كاري هاست بيجي من أجيرة دبيجم أز دبيجم هاست نكاري هالبس تشيبكي فرهنگایەکی سەرپێهاتیایەکی تێگەشتنایەکی زانەبوونایەکی هەممی پێکڤە بەلکی کارە بێت تشتێکی ئاوا بکێ ji ber pênasîna helbestê heya niha rast nehatiye pênaskirin yanî pêzanî nawe yek nizanî helbest çi ye tenê carna ji min dipirsin ez dibêjim helbest e yan jî di pêşgotina pirtûka xwe ya 1992 de kum derxist çirûskin xewneke bezay ez dibêjim helbest tu dixaniyekî tarî dey çend çirûsk hene yanî duê tekstê de çend çirûsk hene wa çirûska eger tu zîrek bê tu jîr bê tê dê hev دوێ تاڵیە دە تێزانبێ تاقا پەنجەرە کودەیە و دەرگەل کودەی ژنوکە تێڕیا خۆ ببینێ ئەفا یانێ ئەو چێروسکن پێناسینەکە کامل بتەڤایی هەیە داویش هەلبەستێرا ئەس بەهۆڵ ناکەم کۆڕاست بێ ئەس بەهۆڵ ناکەم یانێ ئەس وەکو شۆپینەرەکی لە پەیچوونەکێ یەک و دوشۆپێنێ هەیانها یعنی پرتوکێ ڕەخنەیی ji pirtûkê zanayan yê klasîkan yê nûyan wa min wilo dîtiye ku ez bixwe dibêjim ez hinekî vêreme lê ez bixwe tiştekî dîremeş gelek spas dikim mamoste bi rastî bi wan gotinê we wisa jî hewala bîn xwişka bîn eger helbestê we berdest hebin ew helbestê we nivîsîne xwişka bîn helbestekî ji bixwînin برنامه ما جی راستین هیدی دی بر بداویت آخرتن نوای ما جی جار هم هنکی جی هلبست دور کتن لیاو جی فکر و رای یعنی عادیه نورماله کرم کن باشه از چاب کم از دو بیجان هلبست از نبیجم هلبست دو هلوستی با کمونوی ساندیه از جوارا بخویدم کردستان من تد خم خدا تد هوین خدا دبینم تد بدنگیا پاییز داد بینم تو فلسفه جینا من تو راسپونا جینا من تو سدما باوربونا من یک راستی خود تنی لسر کردستان ویسانیه نکو اوینداری تنی لسر جبركو از غربية ما هالواسطة من وصلت شوية شبكة زرستاني بو برفي لحمو داري بالرنج سبي ده خملان بو طبعا هيف بلند ودلال بو دقل بحزاران ستيركان اللي صار بو ده پاسرين سيبان خلاتي ده درف قرسي ببو زبستانك لوالاتي من بو يعني بله من وسا نواروكا هلبستا تا سر وقت مفهم که وقت مروف غربت يعني غريبية او هسته خون دنوا هلبستا خون دا هونان دي و سرحد جي خوشه از بار دي چوبا وانه دا ولات ما سرحد همو باري ولات ما خوشه هر او غربت من دي خوشه گلک سپاس کم متخاط وگرم جام مامسته راستین ایرو کسی که وقت مامسته تنگزار مارینی بیه میوان برنامه زیاد از تجربه وی سر هلبست و رخ نگریه هم من حس دکم گوداریا گوتن اوی بکم مامسته ایرو پرتوکه که مامسته انس حجی قاسم دوک ناس اوی جی سر ترزویا هلبستان نویسان دیم ایرو از باورم گلک جارا مرو یعنی هلبست نویساری ما هلبستوانی ما هنک جوانا بجد او گوتنا چا و گوت نوارو گوتنا هفتینن و بردوام دکن گلو هلبست نویساندن هلبستوان ریا که دور و درشت ببرک و بگیجه ببه هلبستوان یعنی چه پیوسته که بنگه هاوی سرطایوی که دست بکین که کار داویاوی دا سرکفتی بین طيب بيروز بكتبا برتوكا أناس يا السر زبندو ترازوية
يعني از نزان من او برتوكجينا خونديا لمن دي جارك شروفه ذكر بهالحال او مساله بابتي ولو ام بيرز بندو ترازو يعني قافيه وريتم دروي ويدا او يعني ترى دايك من كارتكرنا الجول اخافناوي من برتوكنا خونديا كارتكرنا ام دبيجن بعربي بحوري عربي يعني بحري عربي بلوازي عربي ده شروع فكرنا وهالبستا دهبون هالبستين كردي برنجا كدي براستيتين شروع فكرنا سرية نيوتونية ياكو بهتر لموفكانا يعني لبهنجانا بالتايبتي اوي بريز بندو ترازو يو كلمة هالبستان نوجي هيا بالشيوية كده اللي أثبجم حتى كو هالبستفان يعني هالبست كار يعني هالبست نذيس ببي هالبست كار يعني ودبيرة ببي هالبستفان جبر يسيقو ناغن براسي قلق جيرد يعني وقالوا كي كاري ببيجي اف هالبستفانا ابناء هالبستفانا اجي برسك يعني از بخونك قال ببيجي فلانكس هالبستفانا فلانكسنا هالبستفانا الا كو از شروفيات تشتكي بيبكم از دكالم ببيجي اف تكست فهايا ولو شروفت بي افتي دهيا ودبه وريام دا افتشت كيما از وهذا كلام مش برفيك از نكلم ببيجم هالبسفان كيا وكيبي كنجي دبي از وين نكلم اللي تشتي از دزانم ده هالبس ده هالبسفان دبي دي فلسفه دي جيربي دي تاريخ دي جيربي دي داروناسيه دي جيربي ايش برزم اگر كو ام هايديگر ببينن هايديگر دبيجي دبي زمان كراسي جيانيا وهلبست ديناميتا فلسفية اگر وهابي قو ديناميتا فلسفية وبلاستيجي ويل سر هولدرين وا قلك انفيساندن فيسي دهجي من الادورنو قو داريت كل سر جيورجي دنفيسي السريكي وا كو دنفيسي بتشقاسي هلبست كورا دكاري تشقاسي قو هفتنا عند هشمنديا مروفي داياك كولكتيف تشيبكي وجا ام وهابكن مال اتشما ام دبيجن مالاي جزيري هالبستفانا كي بل باشا بل بقيمتها مالاي جزيري يكمين هالبستا رخنيه نفيسانديا احمدي خاني رخنا قلك وقتا كو دبيجي قردي هبو يا ما اتفاقك يعني قردي هبو يا ما جي خدانك عالي كلامك لطيفه دانك افعل من الباوي دبو معمول ويادي وبحصا رخني ونقديتك او رخنيه مال احمديه الجزيري وقتاكو دزيج هالبستيويتي كرن عليه فنكي دبي اي ملا نامت يا 15 بو شعري نتقوتي خدكي قندو شكر افتي تقليد وشطاطن تشبطاطن تودكي تخفيره دهجيني بضصبه كسر اف رخنيه ادبيه يعني مالاي جزيري جعليه فنكي دبي جعليه فنكي الجندي فنكي دس الجزيره بوطايا وقتا كل مدرسة صور أحمد الجزيري شعريت خوني أو زو أزبردكي كي زو هالبست أزبردكي دشي الجندي خد بيجي أف هالبستي منن يكش جندي بيتي أحمد الجزيري دخوني دبي والله كي ماجي جندفانا كي ماجي هيا كل هالبست دبي تشد بيجي جيرة دبيجي تدي بدي قل كي خلكي هالبست ادي رابي فيتش كي اوجي ملايا رابي فيت بيجي اي بلا ناميتا 15 يعني باصده تيب النافيتا فضروانك اف هالبست منه يعني تو حذر بك ملاي جزري بتشرنجي لوي فدغريني يعني تو تقوتنا صوار بك تنزاني تشد بيجي من وقتها هالبست نفيسان ديا از دزانم تشد بيجن وقتها كو دبيجي جي روش جرمزا دي البريدي سالمن باطن فجين دردا دلبسي طاريه مندي خيابو او سياجردا دلبسي طاري ونوري بريرنجي صفه حوري جوادي اي مناطوري مقدس كل من عردا جنار نوري تقديسي تجلى كل من ديسا لسر تختي خبلقيسي هلانين بحجاب بردا حجابو بردا افيتن صباريحان هلافيتن جتشافير شتيرهتن افيتن من راستو تشب جردا افيني قلكي خوشا تشمت نابجه افين تقول افيني نابجه ملاي جزيري بتش برويكي يكي يقولوا كو بزان باف الافي هالبستي لباوي هنا تتكاري بيجي ملاي جزيري هالبسفانكي شاهكاري هالبستيا صواري هالبستيا زاناي هالبستا كردية يو هلوها فقي طيراجي اي افو اف فلسفة كوتيدايا يعني احمدي خاني
جبليك و يويدي افيا كلاسيك ينوجي وكم من قلت من روجن برناس اشترى هالبستاوي من نافي خوكولا البرجد ديال بكر اني يعني هريا كيدي كولكسيونا ريناس جيان هو او خب خورة تعبينا از جواك صار دكارم ببيجم او جهانا هالبستكاريه درباس بنا او جهانا استي هالبستي اصل زان از نكان نش خرجي بيجم نش غيني خرجي لا از هالبستي دنفيسم از نفيسكاري هالبستي ما جزو عرفتشلو دصاله از الاذي هالبستي باش تيدقهم از دزانم به هالبست شواتين فيساندن يا جهانيجي از دزانم تشاوا د تشا استي دايجي از كلام هل هالبستك جهانيجي بلكي شروفه بكم لي دفي ام راست جوبن دقلخوا هالبست قال لك مزنطره جي نرخاندنا ما بخوا نرخاندنا هلخنا قال لك يجي جار هي هالبست جالكس باس ما مستجر هي هالبستك قرب نوواروكوي وك رومانا كي جبين يساري سبيهاتي وبس ملاي جزيري و احمد خاني وانا ما مست مرو وقت هالبستن احمد خاني دخنا گوتن پیوین عربی تدا کمن لیا ملای جزیره تا یعنی تو دوی اول جالی دین درتی و هاتی دنوا هالبستی یعنی جا کرم کرد گوداری وقت احمد خارجي عربي تدا و فارسي جبر او دبيجني زمانه بلاطه زمانه ادبيات هنگي وهابو زمانه ادبيات هنگي وهابو ملاي جزيري اليك جاليه ام تشد بيجن تحديه يعني دجبريه كيبو يعني دقوتا فرصا دقوتا عربا دقوتا از دكارم هلبستي بتشارلز زمانه تبلي هبكم وهلبسته كبربيس اگر تجي الشعري منظومي بخواز التبشيرازي حاجه يعني ملاي جزيري دبيجي دبي ما التبشيرازي حاجه وقتات بيجي بايرامي باغي كردستانم ملاي جزيري يعني دبيجي و دبي بهورنك وكا احمد خاني دبيجي جبو خلق نبيجن كرد باصله بنيادن يعني من هلدا علي كرم العالي قردون هلدا نزانش يعني ودنو بهالا بتشوكان دبيجي دبي جبو كس نبيجي كرد بعلمو باحسان يعني من فيسي جبو بتشوكت كرمانجا يعني الفيديو تمام نكو نكاريبون بكردي بنويسن بلي كاريبون لي زمانه هنگي جولبو زمانه بلاطه جولبو زمانه البسته جولبو دوي قناغه دا قناغه حافظ شيرازي بو قناغه شهنا فردوسي بو هلبسوانه مزن يا خيام بو يا گنجوي بو وأوابون فاجي كو كارتكرن هبو يعني وقتاكو نوايا مطلوب چنگي فيغان آفي تخر چنگي ألا يا أيها الساقي أدل كأسن فناولها يعني أو شعرك جي شعري يكو سعدي حفظي الشيرازي قلت يا كارتكرنا والها هبو لي أحمد خاني وملاي جزري وقتاكو لدن في سن هنگي زمان كردي وهبو كارتكرنا إسلامية هياج بل فلسفة ملاي جزري أم نتدنا يجد تصوفي دا كاردكن يوكو بروجوا بالكي بيحتاج من بزانبن لأزانم فلسفة سهروردية يعني فلسفة سهروردية جبروي كيجي أحمد خاني جميرة كي بوطا مير زيدين غايدي بو جبر دبيجن دبي كارتكرنا كشتنا يعني سهروردي قال لك ما مستوي وقتاكو كشتن جبر في كيجي يعني كارتكرنا في فلسفة إسلامي هبو بتايبتي اگر فلسفه يا اسلامي ام تشكن عليه معتزلات ذهبوا يعني يكو ام دبيجن بزمان التصوف خندنا باطني خندنا كور دا الماني دا دبيجن دبي امبليسيتي ليزا اكسبليسيتي ليزا يعني خندواني صلا وخندواني كور يعني بالماني واش هو هبت تيشو فكرن او علمك جير دبيجن هرمنوتيك جالكس باس مامستا او برزه که اندوری چل درگوشی دبیم رخنگریم و کمن یعنی جبر که من وصف فهم کرد یعنی سر وقتم که خاندوان کم دخونن جبر ویاجی یعنی رخنگریم و کمن هون چد بیشن سر ویا که یعنی گلک جارو من دیگه یعنی زیاتر پسند تیده های کسی که رومانی هلبسته بنویسند پسند دادن دست خوشی لید کن لی رخنگر کم نامه یو کسی که شخصی که وکور برز
زیده لسر وی کاری دساکنن چه هلبستین کردی و اون بیانی جی کم زیده رخ نگریوه گلو فکر ول سر ریا ول سر وی کی چه موستن نهار اخ نقر الدنيا هميدة نقلكن نلبا ما كردتن يعني الدنيا هميدة تقول السويد مجن تشالخ نقلي وكعادتنا بني للدنمارك اوي زمانزان بنفيس تاني هبو يعني كسنبو لايطاليا نافيتشي اف تبيراما امبرتو ايكو تبيراما لفرنسا جانجيني وشندك تبيراما المانيا نهدهك تبيراما يعني رخ نقرد الدنيا دا بقشتي هندكن صدما ويش ما هندكن صدما ويجي اونا جبر هل بش هنا يعني بسبوريد نفيساندنا ده هيا لفاولاطا الجمع بسبورينينا الجبما از هل بسفانم ازيد درخنيدج از درسمين دمجيش صبا زي شانو يجي من صبا زيكم اب بسبورينينا افايك ياد دوا كو رخنا لجمع كيمجي جبل رخنفان اگر خوندوان و نویسکار هاو قاسی زانبه دوی رخنوان هاو قاسی زانبه هاو قاسی يعني زانبه باندورا خلی بکه جبر وقتا کوت نخوندوان رخنوان چی رخنوان خوندوان کی باشا خوندوان کی اکتیوا يعني رخنوان وكو ناف بقولوا هاتيه قوتن نرخكارا تشتاد نرخينه شروفدك تيدك جبر ويك يجي دفي هنرا قهداري كرني الجمهبه هنرا خندني الجمهبه هنرا تيجشتني الجمهبه هنرا شروف كرني الجمهبه أذيع أجر كنا أذن يكن كاريت شكيفك خلاص فهم كيمن كسكي أو علم الجموينينا گلک سپاس ماموستا راستین برنامه ماشي هدیدی بر بداویتین از باورم جوان گوتنه و گلک یک جوان از خو ما گلک يعني قدر بون از اگر مجام هدي مسعود من الشعر نخند الظالم بالقلق أبيد من حكيتها قلكي خوار ببورة من قلكي حكيتها خوار بله راست اوی حد بست من حكي أبين قلكي خوار ببورة أنا تحقي من آخر أنا وقتی برنامه بچه او بکن ام حقی بدنا بله أسي نها پارچه بچوچك جه هلبستك دريج بخوينم كو هزار نحصد نوتو هشتا بتو كامنا يا تشارايا يا هلبستي شفنا ماشينيا أسي پارچه كي كو أو بلا أف باشار سرودا هيفيه بي بلا أف باشار صندا كريني بي بلا أف باشار ليفا أفيني بي بلا أف باشار زماني شفيني بي بلا أف باشار بلاتينكا زايني بي بلا أف باشار درگوشا بريني بي بلا أف باشار هلما رافيني بي بلا أف باشار بوسيا كميني بي بلا أف باشار خفتاني زريه بي بلا وبلا أزم ري ورواني دناف برا من ومن دا نمايا نعم گلک سپاس دست خوش موستا گلک سپاس کن راستی او چاوه گوتن نواروکه البست گلک مهمه که نکو هستو نواروک از اگر مجم بشکاوین اگر البسته که اوینداری و نویسی به کرم کن اما گومه و تماشاوانا نه اوینداری تونه بله کرم کن اوینداری تونه السر غادي كي تنجزر في قدر بك ونيريني خوش جبون بيجا باش از نظام بتشي دا ببين ويساندية لي چند سالة من ويساندية بو 6 سال خوازي دنگه برند که خوشکاوینه daha خوشتر بن خوازي از بیگاوه چوا؟ مگو زحمت نه دنگه خونه که بلند بکن بله دنگه خونه که بلند که بله کرم کن اوکی دنگ تنها نوصل باشه بله بس خونه که بلند کن خوازي از بیگاوه لبوما خوازي من في آویتیا دناف لیکو گرمه ها ده گربوما خوازي گاوه
لچیایên te ku berf xemilandî binêriya. Xwezî min vê gavê berftimsê ku bi tam xweş bixwariya. Xwezî qet û ti car xweziyên bi astengî nebûne. Cev evîniye yan او دنگی و جهات برمی تا برا و پرسویش مامستا تنگزار مالینی هنک فکر زر زلال کم میکن پشترا تا هیدی دی برنامه بر بداوی تکرم که مامستا تزاني اف خوسي خوش اللي تشتكي قلكي خوش هاتا بيرامن وقتا كنت بحساب بلفي ودمسيكا تشكاني ما هاتا بيرامن بلف ودمس تشكاني هاتا بيرامن تزاني افجي هستكي خوشة هسه ببيجم هستكي خوشة افيك يادي افوكاد داوي تشا يعني هالباست پرسه بهتر کو برسر به هفوکا داوی کو تا نگوت بانا والله خوش بو هفوکا داوی تا تشتی کو تا گوتی تا خلاکه بس ببیجم راستی از ببیجم کو جهده او بیرانی نظرو کی هاتا بیرامن و اف شکی پر خوشه اف ایرو خوشکاوین لسر بیا گوت کو ایرو لغربت هم زاروکتی هم بیرا ولید او چیا زوزان آرام یعنی گنده بیرا دنوا بله از گلکس پاس کم خوشکاوین نه بس یا گرنگ اویا کو تپی بهور به تا تب زانا بونا خوا تدوي دما خدا و اتموسفيرا كوتي از اتموسفيرا غوتني دغرم تو اتموسفيرا روشي دغري فرق قلكي جدابونا كيد في اجي ببيجم يعني او جدابونا كو تدوي روشي دا جيا من جدايا دماكو تنفيسان ديا جيا نها جدايا او اهنگا كوتي دهندلويته دهاتيه كلاندن اهنگا كديا رتمك ديا رتمك هندرويا رتمك درونية يا من تاني رتما بايزيا يعني تل من قوتني من ولوج بويت بكني من افاقوت لأواقرنجي تو في بهوار به يلا اكسبوس ما مستا از باورم جبركو از هستين خوا باورم ج كربونا خوا ج كساتي خوا باورم از باورم اجار قلت نخواني داوي بيجم يعني تشاوا كيكي مسعود برنامه ما بر بداويات يا كرم که قلت نخوني داوي بيجم پشتراج برا ما مستا قلتنا اما تا خاطر خودش تماشا وانا بخاطر كرم که جالكس باس هر بيجي براسي خوشم شخوا از كيكي تاگزار دشوبينم كاري ويجيد بينم و جبر كساتيوي كربويت الشاتم وها كيكي مسعود جالكس باس كو تمن بخانج بو برنامه از كيف خوشم از حزكم ولكن هو حزكم شو جيبه از حزكو بشتار ببم جبوكو تقاس كرت المدنيرن صدقرن اوجي خوشه اجار از وسریدا قلت از سرانه که بچوک بیشم که درویشی جمرا قلت رژیم ما قلت دنگی و خوشه بله کرم که برای عندك دبکه که ازار بس بچه خود دوری میکه بگره چون که دنگ هنگی اوت بله کرم که تاني بچه گن همه گن دیمه قیقوتنه ستمال هیه گن همه گن دیمه قیقوتنه ستمال هیه گندک و قزبوک تداتنا او گندجی خرابه گندک و قزبوک تداتنا او گندجی خرابه ابقاز بس
تطعمي دو gelek بينم spas bale gelek spas bo هر wan بيجي gotnê we gelek spas rêzdar ام دنگ hêvî ایوارا baş خوش دما خوش دنگێتە دنێبێ mamoste gelek kerem spas ke godariya we dikin ta جهێلام vejêya spasîtetkim kekê Mesûd spasiyê jîdikim ku ew jî gelekî bi mala westiya belkî programa we gelkî kintir bû me gelekî dirêj kir bera bîner jî li min biborên hinekî aliyê teoriyê min gelekî hebû ez dizanim lê divê yek bibêje bi rastî her programekê ku behsa edebiyatê bê ji ber eşqeke min ji edebiyatê re heye ew gelekî ji xwe ya ku ronî da programê jî evîn bû تروني دا بروغراما أفين دستي تساو بي أس بكيف خوشم إن شاء الله كلك جاري دي ونسر كتيبن ككي مسعود أفين تجيد بروغراما خدا جانم سر كتيبي وهل ونتبدا بمين دخير وخوشي ده gelek spas bi hatina we jî rastî we bername me rengîn kirin û bi rastî dewlemend jî kirin û her wisa ez dixwazim navê çend rêzdara jî bînim ku berpirsyar û karkirê berbank têvêne em spasiya wan dikin yek ji wan rêzdar Rafîk Tê Yaqûbê û rêzdar Wezîrê Kinyas û mamostê dengxweş û qedirbilind û Perwêz Serhedî em gelekî yanî kesekî bi sebir bi yanî hingê em hev re kar dikin û nêzîngî serê sala nû jî dibin ka dibêjin cem me rewanê sala me û we tevayî bira binbarek pîrozek bin temaşevanê hêja divê xeleka îro de jî em hatin dawiya bernama xwe de xatirê we bimînin te xêr û xweşî din.